ubwo urukundo nari kurukura niko nari nkiva mu bikomere umwana yageze ameze angahe yari afise nk'umwaka yari yarakwije nk'imyaka 2 yego ariko papa we yari yaramutwaye yego kuko jewe yagira ngo warire ko kwashi kubera inzara yewe hanyuma urabyemeye gusa byemeye we expectinga cyangwa se wizeye ko uzahura n'ubuzima bwiza nyine byari hagati na hagati ndabyibuka n'ijambo navuze buca ngenda yaravuze ngo mana nzopfa nzokira nishize mu biganza byawe sinabona ibyo ngiyemo nyine nari meze nk'umuntu nk'impunzi nyine nari wamenga n'ahantu mpungiye ubwo nyine impunzi rimwe ibitegekanye ibintu bibiri kubaho neza no kubaho nabi rero ariko nje nabona umenga basi ibyo nabonye bibi byinshi birenze ibyo nibaza yego ugeze mu rugo rero umuntu udakunda byari aho nyine duciye mu cyambo cy'uko ubuzima bwagenze ni ukuri ntabwo ngomba kwinjiramo gusa byari bibi cyane byari bimeze kimwe n'uko wabaga kuri uwo mugabo wa mbere byari birenze byari birenze bwari ubuzima bwo gukubitwa bwo gutotezwa birenze nyine birenze uko nabivuga nizere ko naho wahamaze nk'umwaka umwe ukatugenda namaze imyaka 2 kuko urumva aho je nagomba gushaka gufuka biriya byambaye ko navuga ati naciye nja muri nishira mu kibanza c'abantu none nk'umuntu niyabona navuye hano bazovuga ko azuba ko ntazi kubaka bazovuga ko ari jewe nyine ntashobotse nubwo byarangiye ari byo bivuzwe nyine nagomba kuhateba njyewe muri je sinumva ko nari kuhava donc washaka kugenda ariko ukavuga uti reka amagume hatazagira umuntu uvuga ko kuri nyene namenga no wahaguma notimba nyene niko nyene byanse nyene kubera gutinya abantu byose nabikabwira kubera gutinya abantu ubundi bwo atari gutinya abantu nta n'imisi ngaya ntiyari guhera ari yonti ariko kubera gutinya abantu ndikomeza nkajya umutima amenyo hagwana nyine uko buke ko bwije nkazasaba imbaraga za buri munsi imbaraga zinyiriza kabisa narazisaba uno munsi mana burakeye mu imbaraga z'uyu munsi nazo zinyiriza ndabyoroshe ushobora koraga amakosa menshi ushobora kuba waragiraga amakosa menshi jewe gukubitwa nta makosa wakoze ntabwo ngomba kubisobanura nta makosa wagira oya sinoba ngo nari ndafite cyangwa ntaho nari mfise numva umenga buri gihe gigenda gisobanura ibintu neza niba wararavye biriya bintu bica kuri YouTube urabona ko nagerageje ntabwo nasobanuye nk'ukuri kurambaza ngo byagenze gute twapfuye iki kuko uko mvuze gukubitwa n'ikisi cyo hanini byagenda biva ko buriya nyine umuntu ashaka kurya ntabura imboga gukoza wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane
urakoze cyane. Hanyuma Mimi Mireille, abantu benshi barakuzi, uri umuntu uzwi cyane hano i Bujumbura kubera ibyo Imana igenda igukoresha n'ubuzima wanyuzemo nabwo bwatumye umenyekana. Bamwe ufite umubare w'abantu benshi bagukunda, nanjye ndi mu bafana bawe, ariko ukagira n'ikindi gice cy'abantu batagukunda, cyane ko nta muntu ubura umwanzi nta n'ubura umukunzi, ariko bitewe n'ubuzima wanyuzemo cyangwa ubuhamya wanyuzemo hari abantu benshi bakwanze, reka mbivuge gutyo, hari abantu benshi bakwanze ariko binyuze cyane cyane kuwo mwabyaranye cyangwa se ku mugabo wawe wagiye aganiriza abantu ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bityo abantu bamwe na bamwe batazi Mimi Mireille cyangwa se Mimi Mireille ataganirije bagufata ukuntu nyine kutari kwiza, bityo uyu munsi wa none hari benshi bagukunda, hari n'abakwanga bitewe n'ubwo buhamya, ariko uyu munsi Imana iduha imigisha wo guhura nawe kugira ngo tuganire, abantu noneho bamenye Mimi Mireille ni umuntu umeze gute, yanyuze mu buzima bumeze gute. Uko biri kose n'igihe Imana ibishaka kugira ngo ikureho umuntu igitutsi cyangwa se ikureho umuntu igisuzuguriro, hanyuma Imana yongere guteza indi ntambwe. Nubwo umunsi ku munsi tunyura mu buzima bukomeye kugira ngo Imana yigisha abantu, ariko hari n'igihe kigera Imana igahindura amateka. Aha, mu Kinyarwanda turavuga ngo hari igihe abantu bahindura imvugo. Mu Kirundi bavuga gute? Nuko nyene. Ndagira ngo rero tuganire Mimi. Ubundi Mimi Mireille ni umwana wavukiye mu buzima bumeze gute? Mimi Mireille ni umwana yavukiye mu buzima nk'ubw'abandi bose, ariko navukiye mu muryango udakijijwe. Yego. Avukiye mu muryango udakijijwe, ndakeka yuko ariho hagiye hava ubuzima bwose nyine nagiye ndacamwo bugoye bw'amateka ukonyena yose ariko uravuga, nyene byandurutse muri ubwo buzima, muri uko kuntu nakuze navukiye. Yego. Yego. Ubwo nkikubaza gutyo nagira ngo mbanze numve ubuzima wavukiyemo ukuntu bwari bumeze, ku buryo umuntu udukurikiye ushobora kubona Mimi Mireille hari ibintu Imana imukoresha, hari ubuzima arimo uyu munsi wa none, akaba yakwibaza ngo burya n'umuntu wavukiye muri ubu buzima ashobora kubaho gutya cyangwa se ashobora kumera gutya. Navukiye mu buzima bugoye cyane, naravutse nk'uko abandi bose bavuka, nkurira mu muryango udakijijwe. Navuga yuko buriya sinabangwa n'abakatolika bazi Imana kandi bafise umuco mwiza wa gikristo, ariko navuga yuko nyine umuryango wacu ntabwo wagendera mu buzima bwa gikristo cyane, ariyo hagiye hava intandaro ya byose. Nyine navuga yuko papa wanje na mama wanje bari babanye nyine ukuntu kutari kwiza, rero natwe bituma abana dukura mu bintu bitameze neza, dukura mu buzima dusiragoringa nyine ukuntu sinzi uburyo nashobora kubivugamo, ariko dukura mu buzima bugoye. Papa wanje kunywa inzoga cyane ariko na mama, rero muri ubwo buzima buriya abantu banywa inzoga sindabaciriye imanza, ariko nyine hari ibintu byinshi iyo banyoye bakagira, hari ibintu byinshi usanga nyine batatunganije mu rugo. Rero muri ubwo buzima twagiye ducamo hariho n'ibindi byinshi nyine numva nashatse kuvuga cyane, bwatumye nyine batandukana. Bwatumye batandukana, hanyuma bamaze gutandukana
navuga yuko ari byavuye byafekita ubuzima jewe ubuzima bwanje. wowe uri umwana wa kangahe? Wa kabiri. Ndi wa kabiri. Yego. Ariko ndi wa gatatu. urumva ko ari ubuzima bubi wabayemo byatumye yibagirwa. Ndi wa gatatu. Yego. Byaje kuafekita gute rero? Wenda papa na mama baje gutandukana, wenda wamugani ntabwo turi bubyinjiremo neza, turimo turigana na Mimi. Byaje kuafekita gute? Byaje kunyafekita kuko bamaze gutandukana, nje nagumanye na mama. Hanyuma nyine muri kugumana na mama nari ndabyibuka nari mu mwaka w'umunani. Ntibyari byoroshe, byatumye nyine ngira ikibazo. Buriya umwana atari kumwe n'ababyeyi bose hari ibintu byinshi acamwo kandi atakagombye gucamwo nyine ari kumwe n'ababyeyi. Bitavuze yuko abari kumwe n'ababyeyi bose nyine hari ibyo badacamo, nabo barabicamo, ariko iyo umwana ari kumwe n'ababyeyi nyine bumvikana, bameze neza, bahuza, bicarika abana bakabaganiriza, bakabaha impanuro, bitandukanye na wa mwana yakuze atabona ababyeyi bamwicarika. Nka jewe sinigeze mbona ponje na wanje batwicarika batubwira ngo rero bana bacu muri twaruku muri genzuku, sinigeze ndabibona n'umunsi umwe. Rero bica bituma icyago cya mbere cyashikiye, bica bituma nyine nagitewe n'umuntu w'umuhungu w'umupapa. We yaje kunganiriza, anganiriza, ampanura, anyereka umutima mwiza, kandi ikomeye ko yari mu bakizwa, yari mu ishengero rya Pentecote. Sinigira ndamwiyumvira ko yuko hari ikintu kibi yokora, kuko yarampanura. Rero nanjye navuga ati birashoboka yuko hari umupapa yoganiriza umukobwa akamuhanura, akamubwira uritwara uku, igenza uku. Sinibaza ko bibaho, ariko mbona warakaranyagisha ko tumaze kubana na mama abantu buriya inkuru mbi iramenyekana byihuse. Inkuru mbi nyine yaramenyekanye, bakatubaza kubera ko muba hano, hanyuma nyine bakamenya ko twaje kuhaba kubera ibibazo. Uwo mugabo muhura mwahuye mu buhe buryo? Nibyo naringeze ko nyine yaba hafi yaho twari dupanze. Yari umukomersa. Yaho we na mama mwari mwaragiye mumaze gutandukana na papa? Yego. Rero amaze rero kumpanura, nanje ko nabona ko abapantekote ari nk'abamarayika. Sinibaze ko hari ikintu kibi bavamo, kuko aje nari nkiri muri katolike, nta bintu by'Imana byinshi navuga ngo nta makuru yabyo nari mfise. Nyine navuga yuko nyine nari kumenya ngo ibintu by'Imana bimeze uku, ariko nari nzi cyane ngisa naco, ariko nta byinshi nari nzi. Nyine kugira ukuntu umuntu akizwa, akamenya umwuka w'Imana, akamuganiriza, akora iki, genda uku, ahantu umuntu nimugendane, nimureke kugendana, ibyo ntabyo nari nzi. So rero uwo muntu amaze kunyegeza, nabona ko ari umubyeyi mwiza, naciye mufata nka papa, ariko nyine birangira afashe ku ngufu. Rero navuga yuko amaze gufata ku ngufu n'ubuzima burebure cyane, ni n'amateka maremare. Navuga yuko ari ukuntu nyine naca ndakura, nkurana igikomere kinini cyane, kuko kubona umuntu w'umukizwa ari we yakagombye kukwereka inzira nziza, akaba ari we ahindukira kugukorera ikibi, birababaje. So nuko yagufashe ku ngufu gute? Byagenze gute? Oya, biragoye kugira ngo ndabisobanure ko byari ibintu bigoye. Wari ufite imyaka ingahe? Nka 15. 15.
15 yari umukizwa cyangwa se ari umukristo agufata ku ngufu urabyara bon yagufashe ku ngufu uranabyara cyangwa yagufashe ku ngufu birarangira nyine yafashe ku nguvu mu nyuma turabana kuko naciye mbona ko ubuzima bwanje bwose buheze kurumva byasa nkaho ndi mwibarabara tahatana hamwe fiseho kuba rero icyo gihe wabaga wari ukibana na mama cyangwa wewe twari tubana na mama nyine ariko mu buzima bubi birumvikana nyine ntasobanura cyane nabona ntaho narindi mu bisanzwe rero mu nyuma nyine turabana twarabanye umwaka umwe nibwo papa yari asanzwe afite umugore nta mugore yari afite igihe ari umusore akuze cyane yego bagufashe ku ngufu rero murabana mu rugo bitanyene mu muriro nyene akenza mu muriro ugeze mu rugo byagenze gute wari umuriro tu yari genome urumva kubana nawe umuntu nagufashe ku nguvu aba ari ibintu nyine aba ari umuriro tu ni wowe wagusabye ko mubana cyangwa niwe wamubwiye uti turabana ubwo nteye inda oya nyine niwe yabinsabye kandi nanje sinabona yuko nawe nari ifise ndi bisabye asa nkaho ndi mwibarabara byabaye uri rero kubera ko umuntu aba yahuye n'ibikomere rigenda no kubisobanura bigorana ibintu by'amateka yanjye rero nta nuko mba nshaka kubisobanura kuko n'ibintu birebire mba numva nzobicisha muri filime kuko ndi usanzwe ndi umukinnyi wa filime kuko mu myaka maze navuga ko ni nk'atakiza ndabona mu maso yanjye ihangane ni ukuri ubuzima tunyuramo ni ubuzima buba bukomeye ariko imana iragukunda wihangane hari ibyiza imana iguteganyiriza kandi ugomba kubigeraho David yaravuze ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo ahari ushobora kuba waranyuze mu buzima bukomeye bukubabaza umutima ariko mu gihe gikwiriye imana izakunezeza oya ndi sironge cyane ahubwo nyine umuntu aba ariko ambaza amateka niwe mba numva bitavuze yuko sinaba ngo ndacakomeretse ariko ibikomere ntibirahera ariko hantuka ntabwo bikimeze nka kera meze neza uko biri kose ibikomere by'uracyabifite ariko ndacyabifise uyu munsi wa none byibura uriho mu buzima buruta ubwo wari urimo mbere eregaye burya nta kintu na kimwe ducamo imana itazi nageze aho arigeze igihe kubera ko amateka mabi arababaza kandi aza utanahisemo cyangwa utayahamagaye burya nta muntu n'umwe ashobora guhamagara ibintu bibi ngo bimubeko nubwo sometimes usanga nyine ari nk'umuntu ariko aca mu bigeragezo abantu kubera ko abantu bataba bazi uko byatanguye cyangwa uko byagiye biragenda cyangwa bitewe n'uko buriya hari ukuntu imana ibigufise ko n'umugambi muremure wayo bigatuma nyine igucisha muri ibyo kugira ikuronke kubera ko je ndibuka nakijijwe kubera ibibazo niyo naciye mfatwa ndafatirwa mu bibazo nyine bituma mfata imana cyane rero imana yabati uyu mwana rero kugira ndamuronke reka ndamucisha muri bino rero kandi ubu ndabishimira imana cyane kuko ndavyibuka nari ahantu ndi jenyine ndiko ndasenga kera muri icyo gihe nyine mura n'ibyo byago ndabaza imana ati imana kubera aba ari nk'igitutsi kikuje kuko nari umwana yirinda cyane no ku ishuri iwacu bari babizi ugaca ushigikwa n'ibintu nk'ibyo aba ari nk'igitutsi
njya ahantu haje nyine ndabaza Imana ati kubera ko wabyemeye kubera ko wemeye ko nja muri bino biriya ariko ngera ahantu nyine umwuka w'Imana arantahuza icyo gihe nari maze kwiga gusenga kuko nsubye inyuma gatoya kuri urya mugabo nibwo naciye niga gusenga niga kurondera Imana kuko ndibuka nageze ahantu ushaka kwiyahura ushaka kwihasa umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36 ngomfe kuko nabona ubuzima ndimwo nta muntu n'umwe abuzi ndavuga ati nta papa z'uburyo meze nta mama z'uburyo meze vumye bumva ubuzima bwanje bwarangiye. Ico gihe nakirijwe n'ijambo numvise muri Pentecote basigura bavuga ngo kwiyahura n'icaha. Bavuga ati jewe mimi nakuze mu buzima ntarigira nezerwa n'umunsi umwe nje mu muriro kweri saba Imana gukomera nkizwa n'iryo jambo. Rero ndaho hantu ndiko ndasenga ndiko mbaza Imana kubera ko wemeye ko fatwa ku nguvu ko kwemeye ko bino bintu byose bimbako niho nyine umutima wa numvise ikintu kinahuza nyene. Ariko icyo gihe nari ngeze ahantu numva ntanguye kuryohererwa agakiza numva ko kuba naramenye Kristo numva aribwo numva aricyo kintu mbere ca Imana yari inshaka ko gusumba ikindi cyose. Kuko ibyo byose byabaye kugira ngo Imana ndayimenye ko nta namwe byari guca umuryango wanje nta namwe byari guca kugira ngo nyine menye agakiza menye Imana. Numva ahubwo nshimiye Imana cyane nabibwiye ati Imana ahubwo ndagushima warakoze kubincishamo kugira nkumenye ko kumenya Imana nta kintu na kimwe wobinganisha nabyo nibyo ubundi nico c'ingenzi ku mwana w'umuntu nta kintu na kimwe nashaka kubihwanya naco kuko nageze aho numva ati niwo nyaka ibintu byose ariko akansigara na Yesu nta kibazo kuko nanumva icyo gihe nta mahoro nari mfise nari muri ibyo byose. Ariko Imana imaze kundokora kuri uriya mugabo twamaranye umwaka umwe imaze kunkura nyine nabonye ko indokoreye ubuzima hari ukuntu twavuganye nayo nyine irankura irandokora ko nari ngiye gupfa ndayisezerana kuzoyubaha ndayisezerana kuzogendana nayo. Rero icyo gihe nari ntangiye kumva amahoro muri jewe numva agakiza karanshwayemwo numva ndanezerewe. Uramaze kunezerwa uri mu buzima bubi urara ubusa utamuzi ufise wambara ibyo byose nari nabiciyemwo ariko nkumva amahoro menshi. Ikintu cya mbere Yesu yamaye yaciyemo amahoro numva rero ndayishimiye cyane ndavuga ati ndagushimiye cyane Imana ko wemeye ko nca muri biriya byose kugira nkumenye. Rero ubu ibyo naciyemo byose navuga yuko ari ishimwe ry'Imana. Umugabo nk'uwo gufashe ku ngufu mukamarana umwaka umwe niki cyagukuyeyo wakuye imbaraga zo kuvayo niki cyatumye uvayo? Navuga yuko ari Imana kuko ntibyari byoroshe ntibyari byoroshye ariko narasenze Imana yonyine irankurayo. Wagize gutyo mubwira uti ndumva igihe cyo kubana nawe oya nasenze Imana yonyine irabikora ibicisha muri we nyene. Arakwirukana?
kugenda se wagiye werekeje hehe dore nta papa nta mama byari byoroshe nyine nerekeje muhira mama ego amanyuma nza kumanuka n'ubujumbura naho ndahuriramo n'ibyago byinshi kumwe umuntu aba agomba kumubwira ati fasha nsubire ku ishure wari ufite 16 ans 17 ans fise naye fise na gwa ruyoya ruyoya niki umwana umubebe naye si umubebe w'amezi 3 umva ko bitari byoroshe yego ku mwana avuye mu ishure wombwiye wese ngo fasha kantererana wombwiye ati fasha kanyirukana ihangane ndavyibuka ari umuntu yigeze kunyirukana kandi wo muri famiye ari muri famiye proche rero aranyirukana afise umwana nicara imbere y'ikanivo urayizi yego ariko umugoroba nabona iyo nja niyomva nzizi ikintu ntagomba kuvuga ubu ariko Yesu ni mwiza uba mu buzima rero bw'ibujumbura bwo kuba ku muhanda n'umwana ariko iryo joro nyine icyo gihe icyo twavuye nabo banyirukanye nyine njewe ndabyibuka nase kwiyanduza numva rero mfite amahoro mu mutima burya iyo uri kumwe n'Imana ibyo wocamo byose bumva uri amahoro bumva ati nubwo hoze umuntu akanyica ntaribi nopfa nkaja mu ijuru rero icyo gihe rero nabati Imana nakiba numva ndabinezera Imana niwemera ko ndara hano ndaharara ariko nkagira ubwoba bw'abantu bamwibarabara ati bava baza bankorera ikibi ariko nyine Imana yarabikoze ndatelefona inshuti yanje iryo joro sinaraye mwibarabara baciye barondera abantu bandaza ubayeho mu buzima rero budafite icyerekezo gutyo utibaza ngo ejo bizaba bimeze gute n'umwana ungana gutyo aba akeneye ubuzima bwiza no kurindwa mu buryo buhagije no kuticwa n'inzara birumvikana ko bitari ibintu byoroshye waje kugira stabilite noneho ubahe waje gusubira mu rugo cyangwa wagize umugisha ubona wenda akazi muri Bujumbura ubasha kubaho n'umwana urugendo rwabaye rurerure cyane sinavuga ngo ndabimare kuko sindiko ndatanga ubuhamya nyuma nyine nagize urugendo rurerure cyane ariko nyuma rero naje gusubira muhira naje kongera kuduga muhira icyo gihe ariko wari wagendanaga agakiza wari waramenye Yesu cyane bivuze ngo nta buzima bw'ibyaha wigeze unyuramo muri icyo gihe usubiye mu rugo rero ndashaka ko wenda tuze kugera ku gice wenda abantu benshi bazi cyane cyane abashingantahe abarundi abashingantahe ni abaki abashingantahe n'abapapa ndashaka ko tugera ku gice cyane cyane abantu bazi cyangwa se abarundi bazi aho njyewe nakumenye cyane nkurikije ubuhamya bwawe ariko binyuze ku mugabo mwashakanye wenda ari nacyo nifuza ko utubwiraho ese umunsi usubira mu rugo ukaba mu rugo nibwo waje gushakana n'umugabo wa kabiri ese uwo byagenze gute ibyo urya mugabo rero kubera ko rero nako byagiye bica ku marezo sosiyo ntabwo nza kubivuga igihe cyo kwivuga ndibaza kirahari ariko ukuntu byagenze gatoya uburyo twamenyanye we yari inshuti y'uriya bari abashuti yego Jenny naho namumenyeye uwuhe yari inshuti y'uriya mugabo yafashe ku ngufu
sasa reje niho namumenye rero urya we yaje yigira umukozi w'Imana yego yaje yigira umukozi w'Imana nje nta muntu asanzwe yankomerekeje nakomerekejwe n'abantu bo mu nzu y'Imana abantu bigira abakozi b'Imana abantu bigira abantu b'Imana ariko nabwo ndabishimira Imana yangiriye icyizere gikomeye kuko iyo ukomerekejwe n'abantu b'Imana akeshi ucugwa ariko je Imana yaramfashije sinagwa ahubwo ngenda ntahura ikagenda inyigisha mu by'ukuri nta gikomere cy'umuntu asa umupagani ngo fise nawe ariko ibikomere byose nagendagira nabitejwe n'abantu bo mu nzu y'Imana ariko ndavuga ko abantu b'Imana nabo barahari niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mureke ugwafu n'ururo bikurane mu nzu y'Imana hari abantu beza n'abantu nyene babi yego rero jewe nyene iyo uhuye Imana izobarinde ntimuzuhure n'umuntu wo mu nzu y'Imana yambaye uruhu rw'intama indani ari ibingira Imana izobakurinde pe kuko n'abantu baba banagoye uzi umuntu avuga Imana mu nyuma ukaza umubona n'iyindi sura mu mwanya muto akazabona araguhinduriye biba binagoye ko uwo muntu yazakizwa neza ni nka ryabuye ryama mu ruzi aho koroha ngo nyine ryorohe ahubwo riranyerera uwuriciye ko wese aranyerera akagwa hasi abo bantu niko bameze rero ndashima Imana yuko jewe nabaciyeko ariko n'izisaha Imana ikaba ikinzigamiye umuntu bwayo Imana yarakoze ntiba byoroshye aba ari intambara idasanzwe ariko nyine hari ahantu Imana ikugeza ku buryo ugera ahantu ubwira Imana ngo ni ukuvaho nka jahe kare ufise amajambo meza y'ubugingo rero uriya muntu nawe twahuye muri ubwo buryo anyereka ko ashobora kumfasha anyereka yuko ari umuntu akomeye ariko nyine byarangiye kuriya yaje ari profete oya yaje ari umuntu yigira ngo ni umukozi w'Imana muvuga butumwa donc yari yamenye ubuzima urimo ibyakubayeho yarabizi yari inshuti yiwe azaje kuguhumuriza aje nkaho aje kumfasha ngo bansengere ngo njane ku muapotre wabo ngo asengere birangira gute nyine birangira bambwiye ngo ntware bene umuapotre wabo umuapotre wabo wavuze ngo wagutware nyine uwo muapotre bo barambajije ngo mimi ngushaka tugufasha iki amaze kumushikana donc wowe wari ugiye umeze nkusanze abakozi b'Imana ngo Imana ivugira ikivugana nawe cyangwa se bakugira inama nk'abakozi b'Imana hanyuma koko baragusengera kuko icyo gihe twahuye ndi no mu gihe kibi cyane ndabyibuka hariho umwana wo muhira nari nabwiye ubutumwa bwiza uwo mwana ndamubwiye ubutumwa bwiza arihana amaze kwihana papa wanje acaranyirukana nyene twahuye n'uriya mugabo agenda mwibara ntafise ahantu ndi pe rero umva icyo gihe ambare ngo njane ku mukozi w'Imana byari byoroshye kumwumva cyane rero turagenda barambaza gushaka tugufasha iki ndababwira ngo ikintu ushaka mumufasha dushaka gusubira ku ishuri birangira bambwiye ngo Jesse no kwiga ngo ninje kubaka imagine umuntu avuye mu gikomere ukamubwira ngo aje kubaka kuko ibyo bintu ntibyari sinumva n'ibyo bambwiye byasa nk'abambwira ururimi ntumva pe ndibaza impamvu bambwiye uko nyuma rero niho urya mugabo urya mu papa ko nawe yarakuze cyane yaransumba cyane aje kumbwira ngo tubane cyukuri nyine nta yandi mahitamo nari mfise kuko imaze nawe uri mwibarabara ndavuga ati nta yindi shwa hariho ubuzima umuntu abamwo atayindi shwa aba afise udafise nyine Imana muri udafise
nk'umuntu akugira inama n'abantu bangira inama nari mfise nyine mu isi nari jenyine ntabwo nari mfise mpanuza mwumva nari Bujumbura ndi mushashi Bujumbura nta nshuti nta muntu umwe nari mfise no hanuza rumubwiye ati kino kintu kimeze uko nawe naje guhanuza ndababwiye ati mumfashe ndi mu bibazo bimeze uku bose baca bantererana urumva nari jenyine mu isi so rero urumva ntagomba kwemera buri kintu cyose ariko hari ubuzima umuntu aba avuga ati hari igihe reka nje muri iki wenda ndaconyerera ariko ugasanga uhungiye imvura mu muva icyo gihe akugiriye inama yo gushaka yabivuze nkawe nk'inama isanzwe cyangwa yavuga ko ari Imana ariko Imana imubwiye bo babimbwiye ukuntu nkaho menga Imana niyo ibabwiye sinatawe mu buryo babimbwiye ariko uwo mugabo yari ataragutereta yari atarakwereka urukundo sharya yararunyeretse oya ntago yanyeretse wenyine yambwiye yuko ngo tubane iki anyereka basi yanyeretse ibintu bigaragara ko ashoboye kumfasha ko yambajije ngo none ngo uragomba kwiga kugira ngo habe iki kugira ushike kuki njye namwe ndashaka kugira ngo nyine ngire ubumenyi nze nitunge mu buzima ntunge batoyi banje ibintu nk'ivyo aza kumbwira yuko ngo none ngo wo guhanga ibintu biriya ngo guhanga ibintu ucuruza iki donc we yashatse kunyereka ubuzima bugaragara guki ubwo ni nyuma yuko muvuye kwa Apotre uramubwira uti ndumva ntacyo bitwaye jenge naranamutinya cyane avuga ati njye nta kuwundi ntacyo bitwaye aba atacyo bitwaye ariko nyene kwa kwemerana nyene atayindishwa office hanyuma se ubwo icyo gihe byahuriye he no kwita mu bana wowe yakubwira ko ashaka kugufasha kugira ngo ucuruze tubantware yarambwiye yuko ntiyabimbwiye ngo afashe yambwira ngo afasheho ubwo ntitwari kubana ko je ntibyari bindimo pe we yambwira ko afashe nyine ariko tubana uravuga uti nta kundi reka tubane nta yindi shwana ifise prezi utaramukunda baba we urukundo nari kurukura niko nari nkiva mu bikomere umwana yagize amezi angahe yari afise nk'umwaka yari yarakwije nk'imyaka 2 yego ariko papa we yari yaramutwaye yego kuko jewe yagira ngo warire ko kwashi kubera inzara yewe hanyuma urabyemeye gusa byemeye we expectinga cyangwa se wizeye ko uzahura n'ubuzima bwiza nyine byari hagati na hagati ndabyibuka n'ijambo navuze bucanga ingenda yaravuze ngo mana nzopfa nzokira nishize mu biganza byawe sinabona ibyo ngiyemo nyine nari meze nk'umuntu nk'impunzi nyine nari wamenga n'ahantu mpungiye ubwo nyine impunzi rimwe ibitegekanye ibintu bibiri kubaho neza no kubaho nabi rero ariko nje nabona umenga basi ibyo nabonye bibi byinshi birenze ibyo nibaza yego ugeze mu rugo rero w'umuntu udakunda byari aho nyine duciye mu cyambo cy'uko ubuzima bwagenze ni ukuri ntabwo ngomba kwinjiramo gusa byari bibi cyane byari bimeze kimwe n'uko wabaga kuri uwo mugabo wa mbere byari birenze byari birenze bwari ubuzima bwo gukubitwa bwo gutotezwa birenze nyine birenze uko nabivuga nizere ko naho uba hamaze nk'umwaka umwe ukahita ugenda namaze imyaka 2 kuko urumva aho je nagomba gushaka gufuka biriya byambaye ko navuga ati naciye nja muri nishira mu kibanza c'abantu
none nk'umuntu niyabona navuye hano bazovuga ko bazovuga ko ntazi kubaka bazovuga ko ari jewe nyene ntashobotse nk'ubwo byarangiye ari byo bivuzwe nyene nagomba kuhateba njyewe muri je sinumva ko none ari kuhava donc washaka kugenda ariko ukavuga uti reka magume hatazagira umuntu uvuga ko kuri nyene umenga no wahaguma notimba nyene niko nyene byanse nyene kubera gutinya abantu byose nabikabwira kubera gutinya abantu ubundi bwo atari gutinya abantu nta n'imisi ngaya ntiyari guhera ari yonti ariko kubera gutinya abantu ndikomeza nkajya umutima amenyo hagwana nyine uko buke ko bwije nkazasaba imbaraga za buri munsi imbaraga zinyiriza kabisa narazisaba uno munsi mana burakeye mu imbaraga z'uyu munsi nazo zinyiriza ushobora kuba warakoraga amakosa menshi ushobora kuba waragiraga amakosa menshi jewe gukubitwa wakubitwa nta makosa wakoze ntabwo ngomba kubisobanura nta makosa wagira oya sinoba ngo nari ndafite cyangwa ntaho nari mfise numva umenga buri gihe gigenda gisobanura ibintu neza niba wararavye biriya bintu byagiye bica kuri YouTube urabona ko nagerageje ntabwo nasobanuye nk'ukuri kurambaza ngo byagenze gute twapfuye iki kuko uko mvuze gukubitwa n'iki si cyo hanini byagenda biva ko buriya nyine umuntu ashaka kurya ntabura imboga gukoza niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibiri byiribanga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe game changer. Aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 83 56 Yego. So nukuvuga yuko nashimye guhora sinagize icyo ndabivuga. Yego niyo byiza. Rero urarako warona uko igihe cyagenda kibisobanura nkuko wabivuze. Ubu n'abantu baja kuri YouTube ariko barantuka pe, kiretse umuntu atagiye araba ibyo yagiye arakora. Uko kujya Imana yakomanaje umutima wa Farawo niko nawe Imana yamukomanaje umutima, agenda akora ibintu biteye isoni kuri rezo sosiyo, kuntuka buri mwanya, buri saha, buri segonda, wandaye yawe waki, ibintu byinshi nyene. Ibyo byose byagiye bituma abantu babona uwari we, bakagenda bihinyishu kugeza zino saha vraiment barazi ukuri kandi ntigeze ndagusobanura. Yego nibyo byiza cyane. Niyo mpamvu n'ubu kuvuga ngo byagenze ukuna kuriya mba numva igihe buriya kigenda gisobanura ibintu neza. Yego. Hanyuma rero muri iyo myaka mwamaranye warutubwiye 2? Twamaranye 4 yari igiye gukwira. Yego. Muri ubwo buzima wari urimo bukomeye gutyo, wenda wa mugani udashobora kuvuga, mu rugo habamo ibintu byinshi, ariko iyo ubanye n'umuntu nabi hari n'ibiteye isoni atanavuga. Aba ari umuriro. Yaba ari umuriro kuko umuntu ahatwa no gupfa. Kujya bavuga ngo urugo rwiza ngo ni ijuru rito, niko numva bavuga je ntavyonze. Niko n'urugo rubi ari umuriro udahera. Umuriro.
icyo gihe uwo muntu ko yari umukozi w'Imana, ko yaje yise umukozi w'Imana, uriya mugabo wawe mubana mwakoze mariage? nyine uwo muapotre wabo batujanye ko yavuye adusezera. Bose ni kimwe. Bose ni kimwe vraiment. Hanyuma ukora mariage civile no mu rusengero? Byari byoroshe tu. Ntabwo byari byoroshe. Mama ataha ubukwe, papa ataha ubukwe. Oh my goodness. Ihangane nyine kubikwibutsa nta kundi. Nyene wabinyubukije nyine nta kundi. Ariko n'amateka umuntu ntagomba kuyahunga. Kandi ikindi nizera neza nuko ubuhamya nk'ubu ngubu wabuzafasha abana b'abakobwa bakiri inyuma kugira ngo umenye ukuntu bagenda. Muri iyo myaka 4 mubana gutyo byararenganaga mukabana nk'umugore n'umugabo bisanzwe ngo muri ubwo buzima bumeze gutyo bugoye, uvuga ngo wabaye mu rugo rw'umuriro, byararengaga mukabana nk'umugore n'umugabo? nyine byagomba kubaho nyine. Mwari magambo mwaje kubyarana nta kibazo? nta yindi shwa ufise. Mubyarana umwana wa mbere, mubyarana uwa kabiri, mubyarana uwa gatatu gutyo? Dufitanye 2. Mwabyaranye abana 2. Donc ukigera mu rugo wahise usama n'uwa kabiri araza, bakura muri ubwo buzima bumeze gutyo. Ndetse nakubitwa mfise inda. Inda zombi? Ibi bintu basida gusabye ibi biganiro biranye tuvuge kuri film. Reka duskipinge. Hanyuma impamvu ndi kuvuga gutyo nuko nzi ko tuzagirana ibihe byiza muri filme, abantu bazajya bakurikira kandi bakazanayikunda cyane ko ari filme iri chrétien, filme izavana ahantu ikagera n'aho ibageza. Rero byari byiza cyane yuko abantu bamenya Mimi ni muntu ki. N'uwo wese twamupfutse. So turaza gusoreza kuri kano kantu, ukuntu waje kuva mu rugo, muri urwo rugo waje kuvamo gute? Nabyo birasa n'ibyo hariya, ubwo nyine iyo ndi mu bintu ntatahura negera Imana cyane nkayibaza icyo ndi bukore. Rero nafashe umwanya munini sinatahura ibintu ndiko ndimo. Sinatahura, ndetse n'abandi bantu ntibabitahura. Bo baravuga ngo Mimi urindiriye kuzopfa, kandi nuwapfa rero we uzoba wiyahuye kubera ntacyo utabonye. So ariko rero je ndi umuntu adakunda kumviriza abantu cyane cyane, ndaraba icyo Imana imvuga ko n'icyo ishaka ko, haraba je n'icyo nshaka. Kuko abantu hari igihe bakubwira ibintu ugasanga bagutaye mu rudubi, ugasanga mu nyuma ugiye kwicuza. Niyo mpamvu nagomba kwiha akanya ngahakanya Imana kugira ngo numve icyo Imana ishaka ko nkora. Kuko apara y'abatuzi bose, Imana nituzi gusumba uko abantu bose botumenya. Rero nafashe umwanya munini wo kubaza Imana icyo ndi bukore. Ubwo nyine byagiye nyine Imana agiye kunyumvisha nyine ko atabuzima ndahafise. Sinabitahura. Je nabona umenga Imana ari kumuhindura canke yari kuraba ukundi kuntu bigenza, kuko ikintu ca mbere burya kutabana n'abana ni ikindi gikomere kindi kirenze ibyo byose mvuze. Kuko urumva utarabyara ibintu by'abana cyo bikubwiye, mugo umaze kubyara umwana ubwo mubyarana ubare bumeze gute, ufise urukundo rwa kivyeyi uba wumva umukunze cyane, umenga no mu mahwa hose mwocanayo. Ariko umva nta buryo nari mfise bwo kubarera naki, kandi urumva yagomba kuba nyima. Ico gihe maze kwegera Imana ndiko ndayibaza icyo ndi bukore, nyene ntahozwa yuko atabuzima ndafise. Ubwo nyene
birangira nawe anyirukanye akwirukanye ariko nyine yanyirukanye Imana yamaze kuntegura pese navuga ngo byarantunguye nari ndabizi muri jewe nari namaze kubihabwa ndetse ngirana amasezerano n'Imana ndabibwira uko tugomba kubana kandi ndayishimira cyane yuko ntayigeze intenguha muri iyi myaka yose yaciye ndi jenyine nduku nyene yabanye nanje yakwirukanye n'abana yarabasigaranye urugendo rwo kuva mu rugo ukagenda uri wenyine warabyaye abana babiri rwakubereye gute? Rwari rubi nawe urabyumva kugenda utazi iyo ugiye utavuga ngo ndagiye kwa anko ndagiye kwa tantine ndagiye ku mugenzi wanje kana nyine byari ibintu bigoye ariko burya Imana ntigitererana abayo ikintu cyose wokora uri kumwe n'Imana niyo woca mu muriro ntushe kandi nibwo woca mu amazi ntakurengera uraca mu mazi kandi ukavayo uri muzima rero urumva byari ibintu bigoye nyine cyane ariko Imana yagiye ifata ukuboko yagiye imbere papa n'igisaha ni papa wanje w'ibihe byose nyine yagiye imbere papa imbere anko imbere mama imbere papa imbere umwana imbere ibintu byose nyine nanjye ndayibera umwana. Yakwirukanye muhe mwaka? Haciye imyaka 5. 2018 2018 oya yari kumenga 2018. Mu myaka 5 umaze utari kumwe n'abana byibura ajya guha amahirwe ukaza ukareba abana ukabasura ukareba uko bameze? Abana ndababona nyine canke nkabaza amakuru yabo. Ntabwo akomerewe no kubareba? Nakubitwa ngasanga nuzuye ibikomere hano hose. Nabigerageje kenshi nyine nkaronderwa kugira ngirire nabi. Ubwo nyine ngomba ndabyereka Imana. Twebwe mu Rwanda iyo umugabo atandukanye n'umugore barajya mu rukiko bagakora divorce buri wese akavuga icyo apfa n'undi hanyuma urukiko rukanzura iyo umugabo afite amakosa cyangwa umugore barabatandukanya neza hanyuma bafite abana bagategeka urukiko uburyo abana bazajya babarera bombi ku buryo umwe ashaka abana akababona n'undi ashaka abana akababona ku buryo urukundo rw'abana babasha kurubona rw'ababyeyi bombi. Hano i Burundi ho bimeze gute? Uko bimeze nabyongera bimeze uko ariko bimeze uko nyine. Maybe ko harimo akabazo kuko niba ushaka kubareba ntibikunde ni ikibazo gikomeye cyane. Nagerageje kwitwara biranga agashaka kugira nabi. Oh my goodness. Ndabirekera Imana tu ko ikintu ntagishoboye ndakirekera igishoboye. Nkundira kubaza akabazo kamwe nzi neza yuko kagira icyo kamarira abantu. Ubuzima bwo kubaho udafite abana wabyaye uri umudamu kandi ubishaka umunsi ku munsi ntibigukundire kubera umugabo mwashakanye utabigukundira n'uburyo ubanye na Yesu birakorohera bimeze gute? Bumva umutima umeze gute? Icambere iyo video y'abana nagerageje ndayuzuzamo Yesu hanyuma Yesu nawe burya ahari ahuduza amahoro. Mu by'ukuri ntibyoroshe kuko hari igihe nshobora gufata umwanya ngo ngenda byiyumvira ngiye kubyumvira kimenga ngiye gusara kimenga nyine insinga zo mu mutwe zigiye gukorana nako
sasa rero numvise ngiye gusara nkaca ndabiri ko ndarira nkumva n'amarira araheze nkumva nyene birandenze ico gihe rero ku mutekano wanje nuko nkeneye kubaho nuko nkeneye kuzokugira kubabona nca ndabireka hasenga Imana havuga ati Yesu rero ndumva inkomezi zampungukanye gato ongera unyuzuze praise bisaba kuba wuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana bisaba kuba wuzuye imbaraga z'Imana kugira ngo ushobore kubaho muri ubwo buzima n'umwana wamushobora guhora gutya utaha uburenganzira ufite bwo kumuramutsa uko ubayeho sosiyete uko ibigufata uko uba bisaba kuba uri strong cyane mu Mana rero Yesu nta kintu na kimwe adashoboye byose arabishoboye n'ibyo yarabishoboje kandi akomeje kubinshoboza kugeza isezerano ryiwe risohoye kuri jewe ntabwo byoroshye ni kubikurura biragoye umva ni ibintu bikomeye cyane bishobora gutuma rwose n'umubano wanjye n'Imana ugira ikibazo Yesu yavuze ngo mbega ni iki cyo dutandukanya nawe n'amarushwa n'inzara nuko abantu badutuka nuko sosiyete dufata uko yovyumvira nuko nyene utoba uri kumwe n'abana wabyaye kandi wari wifuza kuba uri kumwe nabo nuko kuba udafise urugo rwiza kandi wari wifuza kurugira nta kintu na kimwe dutandukanya na Yesu kuko Yesu ubwiwe arihagije muri twebwe arihagije arikwiye ahari nyene muri we mbese iyo umufise wumva ufise byose kuko we ni byose rero burya naje gusobanukirwa yuko ibintu byose turonka hano mu isi abana abagabo inzu ibintu byose byiza burya ni inyongera ubundi icyo Imana ishaka nuko tuyigira mu mitima yacu ibindi byose ni nk'inyongera ni nka kujya uja kugura ibintu ku mabotike nk'imihwi imineke bakavuga ati ni mu nyongere bakakongera umuhumu none ujya muhwi bakongeye umwe wotuma ya yindi ufise ubona ko atagaciro ifise ifise agaciro ni ya yindi waguze wiguriye ijya y'inyongera umuntu akongera bishaka cyangwa akabyihorera kandi ntimwobiva ni ukuvuga rero na Yesu ntidushobora gupfa ibyo ataduha ntidushobora gupfa nawe ibyo ataduhaye arabiduha ashaka ibyo abona ko ibyo ataraduha nabyo sometimes ababitubikiye ibyo ataraduha ibyo atazoduha nabyo ababona yuko bitanatubikwiriye abiduhaye byo twica so ni ukuvuga ariko Yesu ibyo aduhaye tugomba kubyakira iyo uzi ko uri mu bushake bwiwe iyo uzi ko nyine uri mu bushake bwiwe ibyo aguhaye urakira ibyo ataguhaye ukavuga ati ndagushimiye yuko umbikiye ibyo nyine atazoguha ati ndagushimiye yuko ibyo wabonye binkwiriye ari bino wampaye gutyo rero umubano wawe nawe ukarushaho kumera neza kuko buriya icy'agaciro turindiriye cyangwa dufise n'ubugingo budashira rero ubwo dufise ubugingo kandi tuba twizeye ko tuzobana nawe icyo kirihagije iyindi minezero yose kandi birahagije kugira tubeho tunezerewe kuko hariho ijambo riri mu Bifilipi rivuga ngo munezerwe iminsi yose ngo ndabivuze kandi ni nk'itegeko ngo ndabivuze kandi munezerwe Yesu ntiyatubwiye ngo tunezerwe abona yuko yari azi yuko hari imibabaro tuzogenda twakira ariko akatubwira ngo tunezerwe uzi umuntu akubwira ngo twenga kandi ahejeje gukubita akubwira ati twenga kandi uhejeje gukubita cyangwa urababaye ariko Yesu si uko nimba avuze ngo tunezerwe no mu marushwa nuko azi ko yaduhaye icyo tuma tunezerwa icyo yaduhaye icyo tuma tunezerwa n'ubugingo burya kugira ubugingo n'umunezero uhagije urikwiye kubera ko ibindi byose tuzobisiga ibintu byose dufise hano ku isi
ne tubona nk'iminezero byose bizosigara ariko icyo umuntu icyo tuzojana tuzogumana ibihe byose n'ubugingo icyo rero nicyo tugomba guharanira uko bukeye uko bwije maze kubimenya bimpa gutuza bikama mu mahoro bikama kurindira Yesu bikama gukomera no mu marushwa nkabandanya urugendo nuko uti nkabandanya urugendo ngiye kubaza ibibazo bibiri hanyuma tujye twinjira mu gisata cy'umwuga cyangwa se cy'umuhamagaro wawe winjiyemo kandi nzi neza ko ufasha abantu benshi rero ngiye kukubaza ni ese n'iki Imana ikubwira ku rubyaro rwawe irambwira ko izobama ati mwana wanjye humura nzagusubiza abana bawe ikakubwira ko n'umugabo azakizwa mukongera mukabana iby'umugabo oya ibyo ntabyo iki bimbwira ko ntacyo numva navuga nibanga ntabwo uriza kukibwira abantu nakinyongora yanjye ngenyine wewe nibanga ibintu byerekeranye n'urugo n'iki ibyo nyine ni gahunda yayo nta muntu ashobora kuyivangira kandi gusa imigambi dufitiye ni myiza ntabwo mwize mukora divorce mu mategeko mwakoze divorce mu mategeko ibyo byose tubyihore hanyuma icya nyuma nari ngiye kubaza cyo ntabwo uri buze kwanga kukimbwira nari ngiye kubaza ngo uyu munsi Mimi Mireille udukurikiye turi kumwe nawe cyangwa se uri imbere yacu kuri screen cyangwa kuri phone zacu umuntu amubaje ngo se wumva ejo hawe hazaza umaze imyaka 5 utari kumwe n'umugabo ariko wakoza ngo ubuzima bwawe bwose usigaje uzabaho uri Mimi Mireille wenyine cyangwa se igihe kizagera Imana iguhe umutware nawe ujye uvuga ngo umutware ujye uvuga ngo mfite ijuru ritoya nk'uko babitubwiye ngo ngiye ntabwo nzi ijuru ritoya ntabyo nzi pe icyo perezida urumva ntakigusubiza si cyiza sinkoje ikibazo cyiza cyiza ni cyiza cyane pe ariko nene sinzi dutegereze sinzi pe bo ibyo mba niyumvira yuko Imana inkunda cyane ku buryo itondeka ngo nzoheranwa n'agahinda k'ibihe byose niko niyumvira sibye ko nayo iby'inyiyumvira ko ari byiza so ibyo rero ni ukurindira ese Imana nayo irabivuga kiki Imana nayo ni igiki bitegura ni ukurindira ubushake bwayo bukazokoreka kuko jewe na bintu nipangira kuzokora ko ari n'ibyo mpanga Imana ikanyankira so ni ukuvuga yuko sinipangira ngo bizogenda uku ndafukama habaza Imana mani iki kintu gute ndagikore cyangwa Imana ikambwira gikore cyangwa kireke rero urwo nibyo ni ukubaza ubushake bw'Imana ubushake bwawe umeze gute icyo ungambirira ko ni ikihe so rero ubwo dutegereze urugo rwiza ni sawa Imana yamaye nanjye ijuru ritoya nafise umudamu mwiza felicitation narabibonye dukundana cyane n'akana keza Imana imumugisha ijuru ritoya urumva rero nawe Imana izakubakira ijuru rito mudusengere mwebwe byaciye mudusengere mwebwe ubuzima bwa Mimi Mireille umukobwa mwiza turimo turareba imbere yacu n'abantu Bibiliya ivuga ko ari abagabo b'ibigoryi Bibiliya ivuga abagabo b'ibigoryi sinzi mu kirundi ko bita ariko abagabo bomboka mu mazu y'abakobwa cyangwa y'abagore bashaka kubasambanya bashaka kubakoresha ibyaha ubanye nabo gute muri ubu buzima bw'Ibujumbura iyo n'indi ntambara yindi umuntu aba agwana buri munsi ariko nyine hari
riri muri zaburi nonanteye rivuga ngo abari mu bwigobeko bw'isumba byose ngo bazahora mu gitutu cyishobora byose. jewe rero nahisemo guhungira mu Mana, kwinyegeza, kandi ngo hahiriwe abayihungirako. Jere nahungiye mu Mana kugira ngo indinde ivyo bintu byose, abagabo b'ivyigenze, babandi bose baba baza kugira ngo baguprofite, babandi bose bariya bose biriya byose nyene, kuko umuntu abahura bene izo ntambara nyinshi, ariko nahisemo guhungira mu Mana, kandi Imana irankavaringa nyene, iramfuka ikanshyiraho igitinyiro cayo nyene. Kandi buriya harega aho uteba usa naho, nimba udashobora gutebana nabo bogukura hehe? Ahantu ho guteba nahisemo ni mu nzu y'Imana. Rero nkahateba, kuko urumva no mu nzu y'Imana hari ibigusha byinshi birahari, babamo rwose mbere gusumba n'abari hano, kuko abapagani bo nta naho muba muhuriye, ariko bariya baba banakuzi, baba mu nzu y'Imana, baba banakuzi nyene, satani yinjira muri bariya. Ariko nabwo Imana idusaba kugira ubwenge, ntitube ibigoji, ntitube ibipfu. Iyo hari ukuntu iyo ugendana n'Imana nyine ikuzuza ubwenge bwayo, ikaguha kumenya kuvugana nabo, ikaguha kumenya kubaha time, ukavuga ati okay, uyu ndamuha time, nawe ndamuha, kandi nawe nyine ukamenya time umuha ingana gute, nyine ikagenda iguha ubwenge bwo kumenya kubana nabo. Rero muri ico gihe burya mu Kirundi wacu baca umugani ngo uwigize igitebo bamuyoza umunyota. So no kuvuga yuko uko wigize burya abantu niko bagufata, we wiha agaciro nabo barakaguha, wiyandaritse nyene ubwo sinzi umugani ari ijambo nyene mwimbango riki tabuze uburyo babivuga ivyo bintu, ariko nyene ubu umuntu wese yandaritse, nta muntu umwe buri muntu wese araza, n'imbwa ziraza zikarigata n'iki byose. So ariko iyo wihaye agaciro nk'umwana w'Imana, buri muntu wese araguha agaciro kandi akakubaha. Rero nshima Imana yuko iramfuka, igenda ifuka, kandi nyine impa gutebana nayo, kamukagenda indinda nyene, impa imbaraga zo kugwana, impa imbaraga zo kunesha, nkagenda mba muri ubwo buzima nyene bwa buri munsi. Iyo wumva umugabo wawe akuvuga kuriya muri réseaux sociaux, umubano wawe n'Imana cyangwa se no muri societe, ubyakira ute, ubyitwara mute? Njyewe iyo mbirebye kuriya numva mfite ukuntu nyine umutima wanjye ubabaye cyane, biba biteye ubwoba, ndetse n'abantu benshi tuba tunazinaye barambaza gute ugitwenga, ni gute? Nta kintu na kimwe cyombuza gutwenga, nanje numva umubano w'Imana nanje tumeranye neza. Hari indirimbo ivuga, Josh niwe yayikoze, haravuga ngo ijyayo ngo munsi y'umusaraba niyo nzigumira iteka. Hariho igitero kivuga ngo nta soni mfite uretse shiti ibyaha byanje. Urabona nta isoni mba numva afise, kiretse muri je numva afise icyaha, nicyo gihe numva no kumva isoni, nicyo gihe no kumva afise ubwoba, afise iki. Ariko numva nje n'Imana tumeranye neza, mba ndamahoro. Kandi biriya byose mwebwe uko muri ko murabibona, Jessica ndabibona, mwemura menga biraremereye, ariko je bishikira Imana yabimaze imbaraga. Nta mbaraga babifise. Kandi agiye umuntu akuvuze rimwe, igihe kabiri nyene uba wamaze gukomera, uba wamaze kuba strong ukuntu. Rero kuravuga ati ho kinone higeje waramvuze ntacyo byantwaye, nubongeza na higeje ongeza na higeje ongeza. Ahubwo ikintu nitaho kuri umutima wanje, eske meze gute? Nimba bakavuga ngo ndi ndaya, eske ndiyo? Nka ncungana n'umutima wanje.
cungana n'umutima wanje ko ivyo ko baravuga atari ivyo sanze atari ivyo nkacamba amahoro rero niyo mpamvu biriya byose atabwoba bineye ko mba nzi ko atari ukuri none ikinyoma gute coza kuntera stress kikambuza amahoro kikambuza n'umwanya wo kwiyumvira ivy'akamaro kwiyumvira ku kazi kwiyumvira ku mana yanje kwiyumvira uburyo ngomba kubana n'imana yanje gute nta mwanya wanje ndabitako biriya bintu aba ari ibintu biba bije kuduca intege mu rugendo kugira ngo bitwereke atana kimwe turi cyo bitwereke yuko nyine turabo gupfa turabo kwandagara ariko buriya siko bizohora hari umunsi umwe bizohera ya rero hari umunsi umwe hari igitondo kimwe hari ijambo nkunda ngo nzi yuko yobu yavuze ngo nzi yuko umucunguzi wanje ariho ngo amaherezo zohagarara mu isi iryo jambo ndakunda no kurishira kuri stati yanje nanje nzi neza yuko umucunguzi wanje ariho amaherezo azoza amare biriya byose nyene yerekana ukuri kose byose nyene aze nyene abiheze kubera birabishe biriya bintu birabishe no kuri prezi birabishe cyane ku mwana w'Imana bazi kubona umuntu atukwa agira iki yandagara iki birabishe cyane rero nizeye ko gitondo kim'Imana izobirangiza yego uyu munsi wa none abantu barafite amatsiko yo kumenya Mimi Mireille nyuma yo kunyura muri ubwo buzima abaye hate bimeze bite ibyo nzabikubaza ubutaha ariko icyo nshaka kukwibariza ukora imirimo itandukanye muri eglise ariko reka tujye ku gice abantu benshi bazi cyangwa se igice cyo gukorera Imana binyuze muri filme igitekerezo cyaje gute kugeza uyu munsi bimeze biti ni ibintu nakunda cyane ariko mu by'ukuri sinabona ukuntu bizogenda ariko kubera yuko burya niyo mpamvu n'ahantu Imana izocisha kugira ngo idutabare naho tuzi rero nanje sinari nzi yuko igihe kimwe nzo umukinnyi wa filme ko narabikunda cyane pe nari numva nobikora nk'ivugabutumwa kuko hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza ririya jambo buriya nasanze misiyo y'umukristo ni ukuvuga ubutumwa rero nkumva nanze nyine novuga ubutumwa ndabikishije muri filime nkumva ndabikunda cyane rero kuko kubikunda rero niko Imana yagiye irampuza n'ababikora hanyuma ngira ikiganza cyiza ndabibamwo birakunda nsanga byemeye nsanga nyene koko iyo mpano ndayifise filime wagiye ukina ni filime bagiye baguhamo role uzikoraho cyangwa ni filime zawe wagiye utegura hanyuma ugashaka abakinnyi mugakinana oya bagiye bampa amahore ndakina jewe filime y'uwanje nabwo sinumva ngo njye ndayiyandikiye ndafise umuntu abantu twafashanje ni imwe iri kuri chano ya Mimi Mireille benshi barayizi yitwa ibibero by'umuvyeyi ariko izindi zose nyene iz'abantu benshi banzimwo ni aba director bagiye ba mama hore nkazibamo kugeza uyu munsi umaze gukina filime zingahe ni nyinshi zirarenga 10 zirenga 10 nyinshi zose izibariza gikristo cyangwa harimo izo wagiye ukina zisanzwe harimo izisanzwe ariko zifise isomo nyene rya gikristo iyo baguhaye role mbi ubyitwara mute nyine si kenshi bamahore mbi barandaba uko meze bagahasanga kenshi basanga bahujije nuko meze gasanga bamaye hore nyine ijanye n'uburyo meze sinzi ko ari nziza ariko nyine ni abantu ni buriya na hore mbi ngira ngo ziraba wowe uri pacifique ukuntu umuntu w'umunyamoro wo wisekera
kubwo rero uri umuntu mubi cyane ibyo hore nizanga zitamacinga nyene sanga n'igihe bazimpaye barabona ko zangoye bagaca bahinduriramwo bagaca filme yawe bwite wakinnye niyo iyo ngiyo wandikira wafatanyije n'abandi kwandika ego yitwaga gute iyo yiwanje iri kuri chano yanje yitwa ibibero vy'umuvyeyi ibibero vy'umuvyeyi objective yayo ni iyihe muri rusange nyene yerekeranye n'ibintu byo gukunda igihugu gukundisha igihugu abantu donc nimba ndi mu gihugu canje ndagikunde ndagikorere menye ko ndi umwana w'igihugu kuko umuvyeyi ni igihugu twabati u Rwanda ni igihugu bambe ni umuvyeyi sivyo abati Burundi ni umuvyeyi rero ni gukundisha kuko ari abantu ugasanga nk'ubu mbi wacu Pastor Mutesi yigeze kwikora ko ugasanga umuntu aba mu gihugu ciwe ariko ntagikunda havati wowe nimba udakunda igihugu cawe buriya tukwizera yuko uzokunda n'ikindi gihugu kindi ushobora kubamwo utashoboye no kugira urukundo rwo gukunda igihugu cawe so yerekanye ibintu byo gukunda iwacu tukabati nubwo aho noja hose menye yuko iwacu ari iwacu ni Imana niyaneza imbere nkaronka amafaranga menshi menye kuzokubaka igihugu menye yuko aho ajya navukiye ajya nakuriye hari abandi bana ariko barahavukira kandi bagomba kubaho neza binyuze muri jewe so yerekeranye ibyo bintu uyu munsi rero ufite iyihe ntumbero cyangwa iyihe objectif muri uno mwuga wo gukina filme ese uyu munsi none uracyazikina bihagaze gute ku muntu udukurikiye nowadays bimeze gute filme ndacazikina n'ubu hariho seri turangije yitwa ntaho yagiye abenshi bagiye bayikunda irimwo ijambo abantu bagiye bakunda karero nk'ubuye wowe ndagukoreye ikintu ciza ugarutse kunshimira ukubwira oyaye jewe ntunshimire ahubwo nawe niwagirirwa amahirwe uzufasha umuntu umwe canke babiri jewe uzonshimiye so iyo seri yari seri iryoshe cane abantu benshi barayikunda n'utayira bagenda yirabe irimwo isomo rinini irimwo ubutumwa bwiza bunini bwerekanye no gukora neza rero niyo seri tuyirangije dimanche so rero objectif yanje iyo ni yawe nayo ni seri nagiye mbonekamo nk'umactrice principale ya rero hariho n'iyindi seri yindi kukira kabampaye kuri TV yitwa Fresh TV ya nayo ubwo igiye gutangura muri uku kwezi nyene nayo nayikinyemo nk'umactrice principale igiye kuza kandi nanje ndi ku mavi kugira ngo nanje mfise filime nyinshi ngomba gukora kandi nziza zirimo ubutumwa bwiza ubwo nyine ndi ku mavi kugira ngo Imana incire inzira kubera ko biragoye iyo uri kurakora ikintu udafise umuntu ubushobozi udafise umuntu agusapotinga udafise management udafise iki biragoye ariko mw'ijuru hari byose reka rero dusoze ngushimire cyane ko Imana yaguhaye imbaraga zo gukomeza kuyikorera kandi gukina filime za gikristo ni inzira nziza Imana inyuramo muri iki gihe turimo ni nabyo nifuza gukomeza vision yanjye nifuza gukina filime za gikristo ku giti cyanjye Imana mw'ijuru ibifashe kandi bishoboze ishigikire yego n'abankunda bose bansengera kandi n'abaterankunga uzababona mu izina rya Yesu amina amen uzababona rwose hanyuma ukorera Imana neza gusa ntuzayiveho nimara kukugirira neza nimara kukugira neza ntuzayiveko oya yakaba naruyiva ko mba narayivuye kubera yuko ejo hahise hatandukanye naho hari abantu bagira ahantu heza bakibagirwa Imana James narabisengeye nta mugisha Imana izotuma ndayiva Imana ikaguha amafaranga menshi ukaba ufite imodoka ukaba ufite inzu ibyo byizobima ndabizi Imana ikaba yaraguhaye abana warabasubiranye byose izobima ndabizi
reka nkubwire ku mwana w'Imana nta kintu na kimwe kimuba ko gitunguranye